I evo ponovo vašeg omiljenog fitness žabca. U današnjem videu govorit ću vam o najbitnijem hormonu za nas muškarce. Naravno, mislim na testosteron. Kada negdje čujete reč testosteron, verovatno vam kao asocijacija prvo na pamet pada reč muškost. I obrnuto. Testosteron je glavni hormon koji je zadužen da napravi razliku između muškaraca i žena. On nam daje fizičku snagu, čini nas većim, bržim, motivisanijim, napaljenijim, dlakavijim, agresivnijim, glasnijim i tako dalje. Mogli biste već i sami da nastavite niz. Osobine koje sam upravo naveo oduvek su krasile muškarce, odnosno one alfa mužike kako ih danas često zovu. Zahvaljujući tim osobinama, ako se vratimo kroz istoriju, muškarci su uspešno preživljavali, selili se, ratovali, lovili, čuvali svoju porodicu i nastavljali potomstvo. Dakle, stvoreni smo da budemo agresivni i željni za pobedom, rezultatima. Problem je u tome što se svet mnogo izmenio. Tu ne mislim samo na okruženje, već i na način razmišljanja. Polako se zaboravlja kakvi muškarci treba da budu. Svet postaje isfeminiziran, a to naravno ima uticaj i na nas. Bili mi toga svesni ili ne. Ali o toj psihološkoj strani govorit ću u nekom drugom videu. Danas želim da vam saopštim neke zabrinjavajuće podatke do kojih su došli naučnici. Naime, prosječan nivo testosterona kod muškaraca opada iz godine u godinu. Rađeno je više istraživanja gde je ustanovljeno da su muškarci tokom 60. godina prošlog veka imali viši nivo testosterona od muškaraca iz 80. godina. Zatim se ta razlika u negativnom smislu još više povećala kada su uporede muškarci iz 2000. godina sa muškarcima iz 1980. godina. U pravu ste ako ste pretpostavili da je danas prosječan nivo testosterona još niži nego što je bio kod muškaraca pre 20 godina. Primetili ste da do sada još uvijek nisam bacio ni jednu foru kao što to inače volim da radim. Nisam jer je ovo jako ozbiljna tema, odnosno ozbiljan problem. Zbog toga snimam ovaj video, jer želim da podelim sa vama neke bitne stvari koje znam i pomogne muškarcima da ostanu muškarci, što se posebno odnosi na mlađe muškarce kojima će ovi savjeti biti najpotrebniji. Obavezno lajkujte ovaj video, zapratite ovaj kanal i uključite ono zvonce za koje znam da vas mrzi da ga uključite, a bilo bi baš lepo ako biste podelili ovaj video. Vama to ne znači puno, ali meni znači mnogo jer želim da postanem najpoznatiji žabac na ovoj planeti. Kao što sam već rekao, testosteron je jedan od najvažnijih hormona u ljudskom organizmu, posebno kod nas muškaraca, jer utiče na širok spektar fizičkih, mentalnih i metaboličkih procesa. Testosteron imaju i žene, ali u mnogo manjoj količini. Iako se testosteron najčešće povezuje sa seksualnom funkcijom i mišićnom masom, ovaj hormon također utiče na raspoloženje, samopouzdanje i kognitivne sposobnosti. Optimalan nivo testosterona doprinosi boljoj energiji, motivaciji i mentalnoj oštrini. Pored toga, on ima važnu ulogu u regulaciji raspodele masnog tkiva, stvaranju crvenih krvnih zrnaca i zdravlju kostiju. Testosteron se u najvećoj meri sintetiše u testisima, dok se u manjoj količini može proizvoditi i u nadbubrežnoj žlezdi. Normalno i sasvim prirodno da s godinama dolazi do postepenog smanjenja produkcije testosterona. Obično to počinje od 30. godine života. Rekao sam postepeno smanjenje, što je u redu, ali do problema dolazi kada dođe do naglog smanjenja nivoa testosterona. Na to može uticati mnogo stvari, a ja ću vam danas predstaviti 5 najčešćih navika koje uništavaju vaš testosteron. Smem da se kladim da bar 2 navike trenutno imate, a nemate pojma da na taj način uništavate vaš hormon muškosti. Hronični stres. Hronični stres predstavlja jedan od najopasnijih i najpodcenjenijih faktora koji negativno utiču na nivo testosterona kod muškaraca. Kada je organizam izložen stresu, bilo fizičkom ili psihičkom, aktivira se čitav niz hormonskih reakcija, čiji je cilj kratkoročna zaštita tela. Glavni hormon stresa, kortizol, u tim situacijama naglo raste kako bi pripremio organizam za borbu ili beg, fight or flight. Međutim, kada stres nije samo trenutan, već konstantan, kortizol ostaje povišen duže vreme, što direktno ometa proizvodnju testosterona. Ova dva hormona funkcionišu u opoziciji, odnosno kada je jedan visok, drugi skoro uvek pada. Dugotrajno povišen kortizol negativno utiče na procese u telu koji šalju signale testisima da stvaraju testosteron. To znači da testisi ne dobijaju dovoljan podsticaj za lučenje hormona. Muškarac pod stresom počinje da osjeća zamor, pad motivacije, razdražljivost i gubitak koncentracije. Sve simptome koji su također povezani sa niskim testosteronom. Dakle, ako želite da povećate nivo testosterona, počnite od stresa, odnosno upravljanja istim. Ne nervirajte se zbog nebitnih stvari i ne opterećujte se stvarima na koje vi kao pojedinac ne možete da utičete, više se krećite, provodite više vremena u prirodi i nastavite da pratite ovaj kanal, jer ćete naučiti još mnogo korisnih stvari koje će vam unaprediti život. Nedostatak sna. Opet ću prozivati moderan način života. Nekako je to postala praksa kod mene. Nemojte pogrešno da me shvatite. Ovaj moderan način života doneo nam je i mnogo toga korisnog, ali također nam mnogo toga i oduzima.
Ubrzan način života često zahteva da se žrtvuje san kako bi se lakše i brže ostvarili neki drugi ciljevi. Većina nije svesna da na taj način činimo sami sebi medveđu uslugu. Hronična neispavanost remeti prirodni cirkadijalni ritam, odnosno ritam koji nam je prirodno usađen i određuje kada treba da spavamo, a kada da se budimo, što dalje utiče na proizvodnju različitih hormona kao i na sve ostale procese koji se odvijaju u našem organizmu. Testosteron se najintenzivnije luči u fazi dubokog sna, pa manjak tog dubokog sna automatski smanjuje ukupno dnevnu proizvodnju testosterona. Kada nedovoljno spavamo, naše telo ulazi u stanje blagog, ali konstantnog stresa. Ovo što ću sada reći mogli biste i sami da zaključite ako ste me pažljivo slušali. Više stresa znači i više kortizola, a više kortizola, nažalost, znači i manje testosterona. Muškarci koji hronično spavaju premalo često primećuju pad energije, motivacije i seksualne želje. Ovi simptomi su direktno povezani sa smanjenim nivoom testosterona. Nedostatak sna također narušava kvalitet jutarnjeg porasta testosterona, koji bi trebalo da bude najviši odmah nakon buđenja. Ako smo prethodne noći loše spavali, taj porast testosterona može izostati. Mislim da ste do sada shvatili koliko je san bitan ako želite da imate visok nivo testosterona. Potrudite se da kvalitetnije spavate, da u približno vreme odlazite u krevet i budite se. Prostorija u kojoj spavate neka bude mračna, tiha i ne previše topla. Bilo bi dobro ako biste uspjeli da sakupite barem 7 sati kvalitetnog sna svakog dana. I ako ste već legli, onda odmah ispavajte. Nemojte da blejite u telefon naredna 2 sata i da gledate glupe reelseve kojih se nećete ni sećati narednog dana, jer tu verovatno niste mogli ništa pametno ni da čujete. Pušenje. Ova loša navika koju ima ogroman broj ljudi na ovoj planeti predstavlja jedan od najštetnijih faktora za hormonalno zdravlje. Danas govorimo o testosteronu, a negativan uticaj pušenja na ovaj hormon često se podcenjuje. Tokom svakog udaha dima u organizam ulazi više hiljada hemikalija koje narušavaju funkcionisanje endokrinog sistema. Nikotin i toksini iz duvanskog dima direktno utiču na testise, odnosno takozvane Leydigove ćelije koje su odgovorne za proizvodnju testosterona. Kod osoba koje puše, ove ćelije su izložene hroničnoj toksičnosti, pa zbog toga postaju manje efikasne, a to onda dovodi do smanjene sinteze testosterona. Pušači često imaju i povišen nivo kortizola, a znamo kako to utiče na testosteron. Pušenje također utiče na povećan rizik od upalnih procesa u telu, a hronična upala direktno narušava proizvodnju muških polnih hormona. Mnoga naučna istraživanja su pokazala da pušači, a posebno oni koji konzumiraju više od jedne paklice dnevno, imaju primetno niži testosteron u odnosu na nepušače. Šta da vam kažem ako ste pušač i upravo ste čuli sve ovo? Shvatili ste već i sami da cigaretama samo trujete sebe. Ne utiču one negativno samo na testosteron, već i na celokupno zdravlje. Ja sam nepušač celog života, ali naravno probao sam cigarete. Mislim 2 puta u životu. Šta znam, nije to za mene. A najmanji problem je što smrdi. Ako biste želeli da čujete moje iskreno mišljenje o cigaretama, to je možda i najgluplja navika koju ljudi mogu da imaju. Gojaznost. Opet moderno doba. Hrane ima više nego ikada, mada nažalost i dalje postoje zemlje gdje ljudi umiru od gladi. Ali nećemo sada o toj temi. Prečesto se konzumira brza hrana, odnosno nešto što samo podsjeća na pravu hranu. Može se reći da liči na pravu hranu, ali kada su nutritivni sastojci u pitanju, verujte mi, to čak ne bi ni smelo da se naziva hranom namenjenom za čoveka. Takva vrsta hrane, kao i sedentarni način života koji je zastupljeniji više nego ikada, predstavljaju 2 glavna razloga za pojavu gojaznosti. Pored drugih negativnih uticaja prekomerne težine na ljudsko zdravlje, gojaznost ima izrazito negativan uticaj na testosteron. Masno tkivo nije samo skladišni prostor za energiju, već aktivno endokrino tkivo koje utiče na čitav hormonalni sistem. Kako se povećava količina masnoće, posebno u predelu stomaka, raste i aktivnost enzima aromataze. Aromataza je enzim koji pretvara testosteron u estrogen, ženski polni hormon, što je posljednja stvar koju želite da se dešava u vašem telu. Muškarci sa viškom kilograma veoma često imaju povišene nivoe estrogena, a to direktno utiče na manju proizvodnju testosterona. Znate šta treba da uradite, napadnite taj pivski stomak. Ne donosi vam on ništa dobro, osim što vremenom može da dobije svrhu spomenika palom borcu, ako znate na šta mislim. Ako ne znate kako da smršate i postanete zgodni kao i ja, nastavite da me pratite jer spremam još mnogo dobrih videa koje ne želite da propustite. Alkohol. Kada alkohol uđe u organizam, jetra mora naporno da radi kako bi ga razgradila, a u tom procesu smanjuje se njena sposobnost da reguliše druge hormone. Jedan od glavnih efekata alkohola jeste povećanje nivoa estrogena, a naučili ste do sada šta to znači. Veći nivo estrogena jednako manji nivo testosterona. Alkohol također ometa rad enzima neophodnih za sintezu testosterona u testisima.
pa Ladygove ćelije, već smo ih spominjali, postaju manje efikasne u svojoj funkciji, odnosno vaši testisi će proizvoditi manje testosterona. Konzumiranje alkohola povećava i nivo kortizola, o tome ne moram dalje da govorim, znate koji je problem sa kortizolom. Alkohol također utječe na poremećaje sna, posebno na REM i duboke faze sna, koje su ključne za proizvodnju testosterona, kao što sam već i rekao u delu videa o spavanju. Sigurno ste vi nekad popili koju čašicu da biste lakše zaspali i bolje se odmorili. Tu ste se zajebali. Lakše jeste zaspali, ali odmorili se niste. Upravo zato što alkohol negativno utječe na REM fazu i duboku fazu sna, koje su najbitnije za oporavak. Alkohol doprinosi povećanju telesne masnoće. Ne postoji čovjek koji je otišao u kafanu na samo jedno pivo. Obično se zabroji kod 5. ili 6. pa na kraju nije ni svestan da je popio 10, a ume i alkohol da bude vrlo kaloričan. A saznali ste već kako prekomerna težina utječe na testosteron. Obavezno lajkujte ovaj video, zapratite ovaj kanal i uključite ono zvonce za koje znam da vas mrzi da ga uključite. A bilo bi baš lepo ako biste podelili ovaj video. Vama to ne znači puno, ali meni znači mnogo jer želim da postanem najpoznatiji žabac na ovoj planeti. Koje od ovih loših navika vi imate? Sa kojima ćete da prestanete nakon gledanja ovog videa? Ja bih bio zadovoljan ako biste popravili barem jednu od ovih navika. Budimo realni, živi smo ljudi. Ok, ja sam žabac, ali nema veze, i kod nas postoje poroci. Ne možete biti savršeni i u svemu biti perfektni. Ok je s vremena na vreme popiti neko piće. Došao si na svadbu kod najboljeg druga, pa naravno da ćeš da se napiješ. Ali nema poentu u svakodnevnom ispijenju alkohola. Isto važi i za cigarete. Ukoliko baš ne možeš bez njih jer si se toliko navukao, probaj bar da smanjiš količinu. Popravi san, osjećat ćeš se mnogo bolje. Počni da vežbaš. Ako su ti potrebni neki savjet ili motivacija, nastavi da me pratiš. I smanji taj stres. Često se nerviraš oko problema koji u stvari ni ne postoje, već su samo postojali u tvojoj glavi. Budi pozitivniji, Bog je uvek sa tobom i on najbolje zna šta je tebi potrebno u životu. Stresiranje oko svega i svačega baš ništa ne rešava, samo stvara još veće probleme. Vidimo se u narednom klipu.